Di ste ljudi? Svi vi koji ste malo duže u Njemačkoj. Jeste li imali nekada osjećaj da vas Njemci mrze? I ne mislim sad pri tome da vam je neko direktno na ulici rekao ej, mrzim vas jer ste Ausländer, ili na poslu da vam je neko rekao mrzim te jer si stranac, nego da li ste imali osjećaj na poslu, recimo u radu sa Njemcima, da vas omalovažavaju, da vas pokušavaju omalovažavati, da vas ignoriraju, da se osjećate jednostavno da niste toliko cijenjeni kao i Njemac na istom radnom mjestu. Da li ste imali takav osjećaj? Jednom sam postavio već pitanje na TikToku, ovako čisto da vidim vaše mišljenje i koji su vaše iskustva, i iznenadio sam se da je bilo onako 50-50% pozitivna i negativna iskustva. Puno ljudi misli da nas Njemci mrze ovdje, a dok drugi kažu da nikad nisu bili toliko cijenjeni kao radnici. Ovo je jako zanimljiva tema za sve nas koji živimo i radimo u Njemačkoj. Evo neko moje mišljenje i moja iskustva o tome. Moje prvo iskustvo sa nacizmom u Njemačkoj je bilo neke 92. godine, znači za vrijeme rata kada sam ovdje bio išao u školu. Bio sam tipični mali Ausländer, znači došao sam ovdje bez ikakvog znanja jezika u prvi razred, odmah bačen u vatru. Mama me nije htjela staviti u školu, znači gdje se samo priča hrvatski, nego direktno s Njemcima. Nisam znao apsolutno pričati njemački, ali mislim da je to bila dobra stvar, hvala joj na tome. I to mi je puno pomoglo da vrlo lako i jednostavno i brzo naučim njemački jezik kao dijete. Znači, mislim da djeca puno lakše uče njemački nego mi odrasli. Oni sve upijaju, sve pitaju šta znači ovo, šta znači ono, ponavljaju što je najbitnije. I tako vrlo jednostavno i lako u društvu sa drugom djecom nauče njemački. I ne mogu se žaliti, stvarno u razredu su me prihvatili super. Zahvaljujući svojoj razrednici sam jako brzo naučio njemački jezik, znači zapravo u prvoj godini sam već naučio pričati i pisati njemački. Možda smiješno zvuči, ali u drugim razredima je bilo recimo djece koje su bili nacistički nastrojena, znači nije to njihova krivnja, to je krivnja njihovih roditelja i ja ih uopće ne krivim zato. To su djeca u prvom i drugom razredu, znači vi ne možete kriviti djecu što im je neko utuvio u glavu nešto da je to tako, mada to zapravo nije. Jel? Znači ja sam bio prvi razred, a u trećem razredu su bila braća blizanci koji su zapravo bili poznati po tome da ne vole strance, znači ne vole Ausländere, ne vole Turke, ne vole Hrvate, ne vole Srbe, ne vole nikog. A zapravo u mom razredu je bilo i Turaka, i Albanaca, Hrvata. Znači, bilo je stvarno i tada mješovita škola. Znači, zapravo ne vidim nikakvu razliku sada i onda. Znači, bilo je stvarno multinacionalna škola. I znači, to je bila nekako javna tajna među djecom da oni mrze Ausländere, znači da se ne trebate sa njima puno petljati, jer bi moglo biti maltretiranja, znači iza škole, kada je tjelesni, kada nema nastavnika, moglo bi doći do toga da vas oni maltretiraju. Oni su zapravo čak bili uvijek isto obučeni, bili su u crnim spitkama, znači onim jaknama kao što nose nacisti u Njemačkoj, čizme su uvijek nosili crne, one vojne. Znači, roditelji su im zapravo vrlo vjerovatno bili teški debili. Nakon godinu dana, znači, sam zapravo već znao jezik, super sam napredovao, uklopio se, znači, meni je stvarno Njemačka legla, što se kaže. U prvom razredu sam došao bez ikakvog znanja i nakon godinu dana se super uklopio. Išao sam jedini iz razreda, recimo na natjecanje iz njemačkog jezika, bilo je neko natjecanje o brzom izgovaranju riječi, dobijete listu riječi i onda imate ljude koji to kontroliraju, vi morate brzo izgovarati riječi. I na kraju se gleda koliko ste riječi točno izgovorili i kojom brzinom. Znači to je bilo kao neko natjecanje među školama. I tu sam ja nastupao recimo za svoj razred jedini. Između ostalog sam nastupao za školu na dječjoj olimpijadi, znači u atletici. Svirao sam klavir, išao u školu klavira i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, bilo mi je dobro. Znači, kod neke djece i kod nekih u razredu sam počeo osjetiti neku vrstu mržnje. Znači, vidjelo se da im je krivo zapravo što si ti se tako brzo uklopio, što ti ide. I mislim da mnogi će sad reći da možda pretjerujem, ali vjerujete mi da djeca znaju biti jako gadni što se toga tiče. Jednom prilikom na putu do škole sreo sam ove blizance, znači stojali su na stazi gdje sam ja morao proći i oni kad su me vidjeli stali su i nisu mi dali da prođem. Znači oni su bili treći razred, ja prvi, bili su jači, veći od mene, nisam mogao tu ništa. Onda me ovaj jedan od njih gurnio, tako da sam pao na pod i kada sam se ustajao, ovaj drugi me koljenom udario u oko,
znači napenalio me ravno u oko, ovdje mi je bilo sve zatvoreno automatski. Sjećam se samo, to je bilo sve ispred neke mesnice gdje je čovjek, taj mesar, izašao van, doneo led, stavio mi dok nije došla hitna, dok nije došla policija. Ovi su naravno već uhvatili džadu, pobjegli. I na kraju u školi je bila neki roditeljski sastanak zbog toga, ali uglavnom na kraju krajeva oni nisu imali neke posljedice, mislim da su dobili neke ukore u školi. Roditelji isto tako, mi naravno nismo htjeli ništa sudski, ništa tužiti ih ili bilo šta drugo, znate djeca su to. Tako da je to ostalo na tome i to bi bilo recimo prvi puta da sam se ja susreo sa nacizmom i sa mržnjom u Njemačkoj. Zanimljiva priča, zar ne? I kada bi sada rekli da nacizma nema, lagao bi, znači nacizma ima jako puno u Njemačkoj. Mislim da toga ima u svim zemljama, ali Njemačka je baš izražena po tome. Oni su poznati po nacizmu i naravno svugdje je negdje u zraku taj nacizam ovdje. Ali jedan prijateljski savjet od mene, nemojte dozvoliti nikada da vas neko omalovažava zato što ste vi neke druge nacionalnosti ili neke druge vjere. Pogotovo u današnje vrijeme, znači na poslu je zapravo zabranjeno i razgovarati u tom nacističkom žargonu, znači sada da vama kaže neki Njemac ili Njemica da vas mrzi ili da ne želi raditi sa vama zato što ste vi druge nacionalnosti, to je zabranjeno, znači to je zapravo za otkaz. Tu vam čak ni ovi sindikati neće više pomoći jer je to za direktan otkaz, znači nacizam je totalno zabranjen, tabu tema. Znači imao sam jedan komentar na TikToku gdje je žena napisala da njena kolegica Njemica ne želi raditi sa njom zato što je ona Ausländer, što je ona stranac. Znači, ona to apsolutno ne smije izjaviti na poslu, ona to ne smije reći na poslu, to je zabranjeno. To morate znati. Zato uvijek apeliram na sve, imajte Rechtsschutz. Rechtsschutz će vam pomoći u puno situacija u kojima se nađete ovdje u Njemačkoj. To je jedna od njih, recimo odete šefu, se požalite da je ona to rekla, to je za otkaz, znači. A Rechtsschutz će vam pomoći na kraju s pravne strane da vas zaštiti od takvih konja. I za sve one koji dođu ovdje i ne znaju njemački, neznanje njemačkog jezika apsolutno nije razlog da vas neko omalovažava i da vas obescjenjuje, znači da vas smatra manjem vrijednima od nekoga koji zna njemački jezik. Vi ste možda zapravo i sa manje znanja jezika veći radnik i vrijedniji radnik nego neko ko zna njemački jezik. To uopće nije pravilo ocjenjivanja nekog čovjeka kao radnika. Što znači uopće znati njemački jezik? Nemojmo se lagati, svi mi znamo bolje ili manje njemački jezik, ali nikada ga nećemo znati perfektno pričati. Znači, bitno je da se znamo sporazumijevati na nekom nivou. A sad, da li mi pričamo perfektno ili ne, to uopće nije bitno. Ja radim recimo u firmi gdje sam ja nadređen i drugim ljudima, ali isto tako ja imam kontakt sa ljudima koji su meni nadređeni, znači svakodnevno. I tu naravno ima uvijek ovih starijih zadrtih Njemaca koji vas ne poštuju, koji misle da ste vi samo običan Ausländer. Znači imao sam x situacija gdje sam odmah u startu primijetio da vaš čovjek vas, dok vi razgovarate sa njim, kad vas ne gleda u oči, to je odmah znak da vas on ne poštuje, znači to je manjak respekta. Odmah znate da on misli da vi nemate pojma o ničemu, a zapravo to u većini slučajeva apsolutno nije tako, nego ste možda čak i puno bolji radnik nego taj nadređeni s kojim ćete pričati. No morate jednostavno naučiti da se nosite s takvim situacijama. Ja sam sad zapravo već došao u te situacije da jednostavno uzvraćam istom mjerom. Ne poštuješ ti mene, ne poštujem ni ja tebe. Ali nemojte to uzimati previše k srcu. Jer budimo realni, Njemačka je ne tako davno bila nacistička zemlja. Poslije rata se izgradila, postala je multinacionalna zemlja. Znači, sve ono što oni nisu htjeli zapravo sada imaju. Ali nemojmo isto tako zaboraviti da su Ausländeri, znači stranci, digli ovu Njemačku na noge. Ono što je Njemačka danas, to je samo zahvaljujući strancima. Ne podcjenjujem sad Njemce i Njemačku, ali bez nas ovo sve ne bi bilo ostvarivo. Zato što im je radna snaga neophodno bila potrebna i dan danas im je potrebna jer ne mogu ništa sami. Znači Njemci zapravo nemaju na što biti ljuti jer mi smo im potrebni, htjeli oni to priznati ili ne. Znači i dan danas ja se susrećem na poslu sa nacizmom, ali jednostavno ne dozvoljavam da to dopire do mene, ignoriram to, jednostavno sam naučio živjeti sa tim, ignoriram te ljude koje znam da su puni mržnje prema strancima, jednostavno izbjegavam raditi sa njima i radim samo onda kada moram. Tako da ljudi, mislim da trebate pustiti Njemce, neka oni misle šta god oni žele. Vi ste došli ovdje da izgradite sebi bolju budućnost, a ne njima. I to što Njemci misle,
to vam treba biti zadnja briga. Eto ljudi, to bi bilo to što se tiče mog iskustva sa mržnjom u Njemačkoj. Bilo je nekada davno i još uvijek je tu prisutno među svima nama. Na kraju bi se htio zahvaliti svima na Facebooku. Znači, jako interesantna stvar, 3 godine radim na YouTube kanalu, počnem objavljivati iste te videe na Facebooku i TikToku i u samo par tjedana me je zapratilo preko 40.000 ljudi. Hvala svima na tome, no dobro ljudi, ako niste, pretplatite se na kanal, šerajte ove videe sa prijateljima koji mislite da će ovo biti od koristi. Kupujte Auslander majice i proizvode, to će mi pomoći uvelike da izgradim ovaj kanal na još neki veći nivo. To mi samo pokazuje da vi podržavate moj rad. Hvala svima i vidimo se u idućem klipu.